إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. سبب نزول هذه الآية سبب نزول دبين آية إننا كنا نفوق يرى على يندلون بشي سوران تمني أم ولا آية من سندلون بشرا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء. جمع دلون من بشرا كنا نفوق على يرى فنفات سين دلون يرى كم دلون بشني فندو يقول يرى تفنشيدو نيو يرى ala ka sɔrɔ ka nin jira ko inna allaha ko ale ala la yastahi ala ti same kafiri ma fiyew ala ti same kafiri ma fiyew an yadriba masalan ka fa ale ala ti akan dalin gosi ma ba'udatan fama fawqaha ma ba'udatan susu hakala fama fawqaha wal ma famin ka dogo ka tema wal ma famin ka gonga tema susu ka labula ma fawqaha rofla de bala tiga ko directive ko bana kana ma fawqaha tambi suzo duguma ma fawqaha tambi suzo sanfɛ lafula ya suzo fana ka fisa n'o yo a kɔrɔ bugɔ nin cogo de la tan fa amma alladhina amanu kɔrɔ ye ala min dalen gosi dan fɛn na min y'a diya ala n'a ka da a bɛ dalen gosi dimɔgɔ la n'a ka da a b'a dalen gosi soso la n'a ka da a b'a gosi dalen na fɛn mana ala diya a b'o cogo de la ko cogo di Suleman fa amma alladhina amanu ko nka maa minnu liman yara ويعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا على بمن ينين دلينا على بمن ينين دلينا على كلا ينين دلينا يدل به كثيرا دليل فلاني أبي ما كمان يفلي ويهدي به كثيرا دليل فلاني أبي ما كمان يكندا وما يدل به إلا الفاسقين وما شنتي فلين دليل فونا كرشني كلولي أربع دليل منهم كوسي قرآن كنا أنا أقول لك على كذا كل دليل نونغ فامونا عن لمنيا هكذا إذا لمنيا هكذا بتوعهم يبقى على كدليل فامونو دليل كمنين أن يوم مثالي أولي كمان دليل القرآن كنا هذا ما دم بقى فاموني كلمنيا هكذا إذا لمنيا ما بقول القرآن دليل نون فامونو بسم الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ينقضون عهد الله نولب على الله بتشين قالك الله بتشين من بعد ميثاقه لا يرين تعلم كفر نور لا اله الا الله كما كان لا يرين ما كان تشين ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ابو ادم دي بلا جلي لا يرين علي يعني كبوي عباده بلا كبي ادم دون في عالم الذر كما قلت انفع ادم كوكولولا ala ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni minnu bɛ bɔ kini yan fan fɛ olu ye alijɛnɛ kɔnɔdenw ye ni minnu bɛ bɔ numan yan fan fɛ olu ye jahanɛmɛ kɔnɔdenw ye ala ye olu nin bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'u ɲininka alastu bi rabbikum qalu bala yala ne tɛ aw danba ma ye wa nin bɛɛ lajɛlen k'u to an fa adama kɔkolo la ala ye nin bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ arafa kɛnɛ kan yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko nu'man katla ka sera jonni nunu bela jerenga alastu bi rabbikum qalu bala fala nete aw dama bal nin nunu bela jeren ko bala aslamene amuminna akafiru nunu bela jeren nyara minen ko parce mun ko kiri amfana o da jene duni nunu bo duma amfana o jana ko duni aka soro kan nin nunu bela jeren nyara minen na ko ni na yala ale tin daba ma yawa nin nunu bela jeren sona ba nin nunu sona aka soro kan la yiru tawma wala yiru ala ayu fani suran fula de kono qur'ana أيضا في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى نيون كان أبوان فادما فقولوا الله على يدعي من أبي بولو فلا نتعود دما ما يوا نيون بلا جلين سوانا فيدعنا علي فتمانا الآية في سورة ياسين فنقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين kafaya lahiru ma taw adama de akana shaytana badua to nin gala jere lahiru de alama kadi mana folo innimbi nimma fiya sogola folo ni lahiru de alama ku alaba to la ka hadisa kono kullu mawludin yuladu ala fitra bebi wolo dina de ka adama dimbe fatuma ibina du goloka ibini fo so ta bulu minka ulu de bi yana fa abawahu yuhawidani aw yumajjisan aw yunassiran ni fa soro tasuma badula ibada meno de la folo yani ala ka kanda kan ni asoro chrétien ala ibada meno de la folo
wala ni aso nasara ya yahudiya ya wa da menori la ko abo to godita donc ngay du wolo ni mi kira yo fani min bere gele mi wolo ni la ilaha illallah ka kala kan lahi de ada alama ka bu alabatu ni bere gele pour la ben keraka ni adama de ran dana batu kama ibo do mu be ni tara adama de bla yoro la amakara mo ye ama foyi ngulangulon ko kuna ko ba ka bi fendo ni na bi min batu Allahu akbar al-insan maftur ala al-ibada adama de dan ala batu yare de kama ni ala ya kanda ka kira ka na ye kitabu soro ka kitabu moro soro otuma ala batu noy ni ala kana makanda abda fara do ni wal makaba kuru do ni ko batu otuma kuna waya ya soro ni ne fon ni ne ka batu ke adana de kama wa hatta sa insha Allah bismillah ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل على يا مريك من تقولي نو شنجي الرحم مشتق من الرحمة من الرحمن شنجي على بورا على تقدر الله نو هنا تقول شنجي على كهنا تقدر على تقدر هنا مسا الرحم أبورا من الرحمن togo bi sendo togo bi wa ala yara togo law ka ama saya ki ma fanya wa shakkal ilahu min ismihi li yujillahu alaysa wa hadha muhammadu hakaza wa damma al ilahu ismu nabi ila ismihi idha kana fi al-qams al-mu'azzin adhadu wa shakkalahu min ismihi li yujillahu wa arsh muhammadu wa hadha muhammadu togo bi istikafu kabonyona togo bi bonyona hina sinji bora ala togo de la noy hina ay sinji la domina sinji waqafa amama al ariz billahi atari jojo rola ka tanani na ala se Allahu akbar ala ko jogori ako alama ako rahmanu wa hiya rahim wala ako sallallahu wa sallam ako sinji jole be joro mina yetanani ne ala ka kaboti galima ala yikale aka masala wallahi ko ngam watu mami sinji tu funga mugatige mami yesingitige salla mawo mani ba fe ala ka baraka do ikan na polo le kan na polo chama so ikashi so ega te singi tu la do iga war aklani balmo ni to warin ti babara wallahi ya tiba hada mujurriba wasihiha ni kon koroboradi jurriba wasihiha iba baga si chama soro ikashi tu kama so singi ga tiganya na de na tigara dora ala bitigilike na tigara dora ala bitigilike otumana ana hakili to ala amina kisadofo kisai zakarahu ulama fi kutubihim don bawo ya kisa ko kitabu kono wala nadai sihata hadhihi alqissa walakin kisabu bo ibrado de kama tasido de kama don baba te ngono ne kisa mi sebe ka kitabu kono mune doni ba nyene mom en farati banka la hari na fami bala ka ko dana ba badore kumbe kana rajulan aminan madinatul munawwara wa butuga na folo kalfama baya doni dana yayi commerçant ba ko na folo tigi fana kundu shitili kundu tuma ana nafatu ya soro mo daga kalfa kumba bolo o bora bo sami jamana kan kana ka kalfa yin ngali ke albamba to diuna ko antiga assembly ro do ne da akunye nyere shiga aka so ro do la ka do yin machi amako machi aloko sila kwa mba te chugodi ne du saraka na ko ta bolo ko di bashi ko islame unni manimo unni animunu unni ulubi nyon ko be fi bi zamzam jumasu Allahu akbar ibita yeno ibita shiyeno ni ala yi jirila ni soro yeno warga na soro ro na ba ni tinya atuma jumasu sele atara shi biiru zamzam kola yara bi yoro mina ayika istikhara o ke kida aya ga tuma mina num bele de mumunu num nana kamunu fam bele de le ko kata du jama ka cheni yala Allahu akbar akune kama na gan ko ite an bele de jigi tun kai ma kelen ninka an jigi ba ka fu ya wele ko dana ba o ni ma ye mumunu nina an be da ma bo fo jugodi du jara tara ke ka so bana tara so mo fara nyonga
ako ne dara biru zamzam la mununu ni mi nyon soro yorama ako ma kenni yede Allahu akbar ako mi ga jogodi so mo ko ni ma ni yola ibi jija ibi ta yamani kafiru ni mi nyon ku me kola do ba fo kola ma ko biiril barahut ibi ta yino na ni ma zamzam na ni mi kafiru ni mi yorama Allahu akbar otumana ayila ben kata o yoro la yeno kata shi su ko len mamina mamunu be nule jane me de lu nu na munu aya terke ni yala Allahu akbar akon terga wa kara jori afa ko de korone afa boran di korone akon munye seya ako chendo ako balmom so kele ko bare golo nyana maya kono balmom so kele tew ale kele ne ba golo balma kewla ale na golo soro ale masega sinji tugani balmom so ni nyonche Allahu akbar ale masega ta boy ale masega na golo samama ale ka jina ma bekete fale sara ako ale ye balmam so kelen tigali min ke kala ale ka bara be che ale ni fla janama kono akika wari apinga ni tare ni seranga ni so yoro ina ni seleke ina abata shiga dinga na polo so ikana polo bi bata ako foni hina na sare ako ni tane ni de polo la ko nya ba ma pero la kana ni naga su ko kana ni naga bamba to ko ya sai ra de ka ba imadwa usama ka bamba to ma ni mandere nyina na ko kele ni nyina na ko yere tara ga de mun do fana bi nyini ko to ko law kama da dinu ne jirumin do Allah abi sariye wa akara katanya ko de nyana warka na soro yorami utara kata se ga jaga na pulo soro ka da falin da ma tere na miri se foi tine terga yeble absega yere kisi ka bo jana me tasuma ma to ne se ay min tiga ka ba comme balma muso be balola o bi sami jamana ka ay kilenga ta sami jamana ka tara sen balma muso ni fo kai balma muso tele babo agara la ka balma muso ni na aw garsa ko mun ne ko me ni balma ke che akole balma ke ala ya le furi yoro be yoro ma le ma ke setigi ama be che ma sedi tay mbo setale che setale ale bi toroko la ni ale balma ke kele ni ndi ala ya so na folola ka son fen bere gelena amma atina wale amali jigitu hali don gele na folo me ale babo kale balma ka ya sonina ko wallahi kale fi ya fama terke go ka famuna terke ni da fajja tigilala ka se foti le damadoni ma abi ka sensibiliser ka nege doni abse ga jaba korake ma chogo mina kala hiru tai ay misi chama sanga dama kada fulo fuma ben chama sanga dama kaga nyere ma garanti ako min ni kadere ka ya pan tere kama muso ka ko wallahi ni apare tere kama burga kadala asegira kata Madina kata ga mirombla sogona yeno kasenga ta makka ila bir zamzam kata juma susi yeno arwahu suada ma kuna ndi wonni min bina ke be zamzam abtala janno aso bal ma muso ya fa min ka abal maka manabi to gomna atari da su gole abal atarga nana ma fa ya so anin so ma kuna ndi wonni na Allah akon terga akiye ja iye kungo wuli ka bondala nyere be duwa ke bangi ni fe kala hara kungo ala ka wuli ka bi Allah ay sinjewa min tabi bolo ni kono ni solution bala ka to nyana ma ya kono ta solution ni ala kan be sababa inshallah aywa docteur Adam una faale bu fini ga inshallah siji kan to mo ga fu tu mena siji ni siji tula yo ibe ta so asegelendo ko ne be ni kimbal mai ka sabu ka yara fana ba kira ne ita siji turai ne ta bombal mai taska bin na boni min ma ya kai wala min ma ya ka duni taska ba ni wana kira ndoni min ma ya ka musoyi taska bin ma kira musoyi kira ku laysa alwasil bil mukafi laysa alwasil bil mukafi
juru sarala te sinji tugurai ibe juru de sarala parce que e ma shia na tunta nyona kara e muso e tuta ka muso fana na tunta kara e de e tuta ka de sinji tugurai dimi de tuila ka sinji tugu parce que ala de ya fo ina ko karamo ka ya fo tugu ibado ka fu dogo ke wala ko ka bina kare kono abina teru fe wala bina mado fe akalu joli joli de file na tese ka so e ba me ko karsa tu be kare kono na sura mama si fe ibana ba to lama bena ta ni la fi bukara bi ta boy hada huwa alwasi kudi si yutugura ibn furu dama abi chabulu ba dama bi chabulu ne bi klaki to tu me du ko na me ti kuma hada huwa alwasi yemi ke kinda do ala ede si yutugura utuma ga hakli to ala ne ki be si yutugura bi jara bi ni fe chama ida ne bi sawala ko korode parce que ala ira de afo la yukhlifu Allah wa'adahu ala ta kala yuruche ay min la benye ka bi do fara shika abi do fara kan na furuka abi ke fana da na fara ko do fara shika at-tafsiru chama bala abi barka do shila ambo de ka ko sala da voit mena samedi shegi balo kibe ke sa ke balo bagal aywa tafsiru flab de be do ba fo tan tuina ala ka hakli madam nyame karam go do ramanye doye na fulu chama da balma ke man na fulu chena bulu aya da ma tu ga chena bulu ay rafa na sigila sisani dusuye balma ke ritara no fe akwa ma karsa ma fe kan nyema balma ya kama ami klu do ga kuma kala akuma fe kan nyema balma ya kama atimile lo akoro pasi chen chama kera ko ako etere neta do mambe se ga kuma ne fene kana furu do ila bule uyo bali ila ako singi mimbani woche ako kama ako nyimu mafi ni mame ko Allah ete se ga fede fune yana ndibe ake ni be fenke ni abani ako singi mimbani woche ika ko kama awula ga dusuko na tara mu takana na ko ko chugoji ku singi mimbani woche ika ko de kama ayi mu bwa ta ko nana ako singi mimbani woche nyatige akwa ayi mu ka ta do na ala ya yara ni tike Allah takbir wakanda ni de nyatige ina ko kum fe ni fe de tike ni ke to na aba fo ka bisa da na dro ayala ni tike Allah kana ngasa singi ne singi ala ka dan fende ibora chemina e ka sekuteo ala de yake ni kamili fana bora wala kabila mana dukulu ko ka ala de Allah tiya ko boyro ka tikeli abisa wali ni wayde sada ala ka akil madama ambe duata nango ambe di wala da be blasingi ka abina antika ala ka akil madama shukran donc inshallah donc amana se rahimu yoron makaso ka chunchu dondoni ka mo hakle di singila pana wajibi aywa kesamu kanga do yoro munu na abi kalando fana se tafsirula nan sera ni yoro ina anga singi baro boya fami mi singi la ka nyako mo nyana toro mi singi tigala ka anyako mo nyana wa mi ga duguna bela dele singi fambe o e bange ba la ka singi sema anu musuma bayan fa ani fayan fa ni mi ko so singi nunu na tembe ta bwa ko mi ga duguno be o e dana de ay Allahu akbar dana de do do aljana kono ko bana ga junga de me sinji tiga kan tu bangi bo ye tamin tu kana tiga de sakaram du ga fanya aka muhadara la yanno ko denga duga dia be junga ni apaka tu nyon koro aka na ulubla de mudda abi abaga tu nyon koro abaga je nyon koro mun be ana fa ka mu ba mun be no du tiye wal ma bayan fanka aka gida aka tugulu fana ko sira go ko sobe kana so sira ka chen bo sinji fana bi gere toujours sinji bi surunya kata abi surunya kana tugo mina akiti bi gele ko tugo la kenka mun ka suru balma bi surunya doro sinji fana bi bonya kata balma bi surunya sinji fana bi bonya kata ana kili tala de kana sa ga tigade hanne bo sinji da jo maqamal aiz billah ala ko ni tugu mani tugu nye mani ka di tige mo tige ke sa forambe shi sa keneka amuru da ke ni ta tige ke semu ko se sa ga so ati bulu
ala kan ga sinji tunawi ala kan ga sinji tunawi wa yufsiduna fil ardi alani insha Allah ami sinji ko inde dala ka sababu ke balma yare di ako galara ka sai haka da mahallin mu koyar ka da kullun ka sai da kan bora ko shi jala kirena ko na babala bile awa mi fana fo mu e bayin ba ko nyen amba fla be dunyo wala ka benini adoy mu e ibengew ka kodo ke dena ko ye ka sabu ke ne bani ni ko bele jeli yo bo yoro kele a u fana fi mba ida si marke e ka ne ala ya latire ibayin ba do balmo be e ka ti jokolufu ya sabalma be se ka sabati tuko mina ibanu lu ni onche ba untel do ga ko nale ba fata kan garsiya ira fu nisra do dro abin ma do ka benke ko tlifa la do dro ala do ko do ka Allahu akbar ay mi fana fo bay ba ko nyana aka hakil to ala da ni ba fata do ka fi ding moy ko be doni mi kira iro fo ka bo ifa fatura kli wulula kli binani ye yoro be ke jule ni su sagara ko chama kira mo kara bani de donc les chi et ka farda kilin chi et ti do ki bay maray era dire la gete kira ko khayru ma yukhallifu rajul ba'dahu thalath ma bi taka femi tuiko no here ko fen sabadu ni ma yete sala aku chukudi abena nasinde yoro ma fa ko wala dun yad'u lahu ako te dewa ma futi hadi shay ako chukudi wala dun salih amma fa ko wala dun yad'u lahu وتمنى نية يدربي تقول كره باين باين يدرو إيه ولا مشاهد يودي والعكس بالعكس مين بما زيها تقول كايدو ويقول أنت لست بولد صالح ودي ولا تيجي مين كرموني ودو يبروك كوسينا أكو كدو يا فاين كيدو فاتورا أفاتوني ككلو دم دم كه أتيرو دو ديا يشوكولا أيا فاتير كه ينكو dumin be ali bolo na ba dunina ni kwasi ni mo kemi fla ke rafo ko ka judo ali an namara de kafara taka Allahu akbar ko dim son ka bo dunina ko ka judo be karti wore ko ka yele mal no ta me yoro minai ne ka dute yoro namara lendo o min la jaba so la kaburu la ni dun ko la shugo ina na da terge la be shen da bana mabo namanya Ken yi dim son wole ka fara ko ka pa fa ni de su ko ko ni de su ko la da afa ni foje den do ko ka ba fo kan ko ya de ka ila ma yoro wala ko la jaba de ba ka kaburu la ya ko kaburu ka disikan am ti boya ko de shame se ka do kai abada ala bi ti ala ka klima da mo bambo ko kana wallahi ba ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون jana adama den ka taa den so kɔnɔ y'a sɔrɔ su don a b'a ɲɛnama k'a bila den so kɔnɔ a bɛ tila ka ɲɛnama kana don kolo kan a bɛ tila k'a fa tuguni k'a don kaburu kɔnɔ ka tila k'a ɲɛnama lahara jɔ don nin de ye saya kɔ fila ɲɛnamaya kɔ fila rabbana amatana sanatayni wa ahyaytana sanatayni nin de don والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الأصل في الأشياء الإباحة ni adamu ma ba do kolo kan ala ya bɛɛ lajɛlen da adamaden de kama fɛn bɛɛ jiru dana kanga ya jiru denw do e bɛ tila ka t'o lase k'o kɛ jɔ ye k'o batu tuguni fɛn min dana e de kama e bɛ tila ka i yɛrɛ majigi o ye tuguni c'est pas la peine ko fɛn dɔ bɛ dugukolo kan ale bɛ da kama donc fɛnw laseli ye dagali de ye adama ala ye fɛn o fɛn min da dugukolo kan bɛɛ lajɛlen dana adamaden bɛ se ka a yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na wa bɛɛ lajɛlen dagalen don adamaden fo n'a kɛra ala ye minnu haramuyali fɔ kuranɛ kɔnɔ illa ma yutla alaykum tahrimuhu ala yaminu haramiya an kira yaminu haramiya nulu borala
fembele jelen la sele dalalde ala kan be sababa ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أقول إني جاعل في الأرض خليفة أقول نبنا نبلا بادو دانك بلادو كلو كمون من يوم كفالي إني جاعل في الأرض ماذا خليفة نافرة بصيغة المفرد ولكن أصله ماذا خلفاء ولا كفالي ما كما وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم في سورة الأنعام والذي جعلكم خلائف الأرض ala da ka du ko fale won wa bitali qawluhu ta'ala la yastakhlifannahum wallahi fa ala ka du ko fale won adama de don do bita abo to wode la ala yin kete ni atma dani folo de an fa adama yi ala na an fa adama dan to wode fo ni etan no ala an fa adama dan sambina ni abi bogoyala donc ayi bogo fara nyonga ka dan ka ke bogo jala ni mafia la folo sambina ni taw fa qur'ana kono ako hal ata ala al insani hidun min al-dahr wala jini wadi donana an fa adama ma wal insanu huna bi ma'na adam lam yakun shay'an mazkura asara fa adama ma ke teni min kula donindo ama don folo otumana sambina ni na fa adama yake aka sambina ni kono jaa ke qisasil israiliyat ka fa sambina ni kono dusukase sanji ala ya jiga ka sambina ni kono domo dusukase sanji de jiga ka ga ay kilin ko de ke kai ni so dia sanji jiga an fa adama ka ya sawa yani ninga fiyala do de ba jira ka fa adama de imana ke tugo ka kile boka be ka fo dusukase mi soro o tiga adama de na pewu en tant que ni ya fa adama de Allahu akbar kakle boga dusukasi ni soro o teke masaka kelme ka ba koroba ka nyena mala fana saro do Allahu akbar te koroba de wudu wala donc ala ya fadama da marhalatu at-turabiyya marhalatu as-siniyya marhalatu as-salsaliyya wa kadhalika marhalatu maza fadama adana ka bugri ala ya bugri noni oro marhalatu at-turabiyya kullukum min adam wa adam min turab ay bogo noni tuma mina bogo kera tinui ni diga bogo la kera bogo duro yi tinui bogo duro yi blaga fo ka tuli atolle afara ma ko alhamal masnun bogo tolle ya gila tuma mina donc abora min al marhalati maza at-tiniya abna marhalatu salsaliyya abna kera bogo ka gilan ka adama de ka blajara iba kongo kal fakhari iba fa daga kurabi kongo ni wala to mina abo to la fa adama e tora to la sandina ni ugo setana ko mina dongo kana kongo aba fa de amrin azim al khulqta ka bu ko me dambe pemba kama de dale ra kuna ngoya sababu de bina ba fa adama Allahu amrin azim ay dana pemba kama de dale ra setana kuna ngoya sababu de bina ba fa adama ala bo ñu fani qur'ana ko suratul baqara la an fa adama dani mo na la fa adama dan ka ba mo na ka ni fiala anana ka tugadi anana nya fa malaka wonyana wa isqala rabbuka lil malaikati mo na ala ko malaka ma inni ja'ilun fil ardi khalifatan ako nebna ko fale mbado la du ko ka mun bu ñon ko fale قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ملكو قالما ابن فهم لا du ko ka femu no bina chenike تجعل فيها من يفسد فيها اتما ملكو بغيب دو تفسير تشوكو كي ياسو de ke samunu ko na adama dewni jinnu ni hinu de ko bidu ko kam folo al jinnu o dinawi al hinnu o safalatul jinnu du jinna duguma lutu jinno bo ba fulu ma ko al hinnu ulugo mu du ko ka wuli kenike alay abi tafsir ibn kasir ko alay melako bla ku genga tu bla ko di dawolo nuna ani ku dawolo nuna ku genga ta bla yema donc mamna ala fa fa dama melako ma bina dan fa do bla du ko ka munu nyon ko fale melako sina ka fote ibina fam bla ka munu mena kenike na fo munu kumbi wetti asude ke tamene nunu na jinne munu tamana uli cheni me ka du ko ka ko atajalu fiha man yufsidu fiha ibina fam bla du ko ka minu mena kenike wa yasfiku dima munu mikla kana jolu bon tuguni ونحن نسبح بحمدك أم سبحان الله فو ني على تامي ما ملكو نقدس لك أم على سنيا ملكو سبحان الله بجمع سبوه قدوس ورب الملائكة ني ملكو كتسبيح دي
asma la subhanallahi al-malik al-quddus ni ba fe kam melakaw bonon fe yake ala saniyala fo ala ka waso melakaw ka ni iye ibuto ka fa subhanallahi al-malik al-quddus subhanallahi al-malik al-quddus melakaw de plako fa alama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak am subhanallahi fo ne ala toy wa nuqaddisu laka ambe ala saniya ala bina fo aw ma fa boka ne reka jondo fule ne ka dan fa na adama de mun tin melaka we ulu fula ka aw tan yogonte ala bi wasila munafasatul malaika wa ne ba subuh qudus wa rabbul malaikati wa ruh ne bito ga ni ko nuni de melaka ka subhanallahi fo ala ka be sababa mo ko wana nusabbihu bihamdika am subhanallahi fa ne ala tani wa nuqaddisu lak ambe ala saniya melako ta ala ko qala inni a'lamu ma la ta'lamun ala ko melako ma inni a'lamu ma la ta'lamuna fa ne bi fando atimi do ne wa 'allama adama al-asma'a kullaha ala bina examen ka am fa adama ni melako ni ko ce examen donc ala examen ko ni ta am fa adama ga na melako am fa adama kara premier kara melako ka kara mo ko ya isa amo to de wa 'allama adama al-asma'a kullaha aka jati menake adama din ala ya am fa adama saya melako kam kama dan to wote on dana ga bobo gade la melaka wa tisamul nuraniya melaka wadana ka bono gade la yaqulun wala yashrabun wala yanamun ute dumunike ute snongo ute jini ute hitaje kada musoma ano lu yekire yawa dan to wote an nafsa ya melaka ka dan to wote amboto ala ya adama den sa melaka batu dowa batu te melaka no uluka batu wote kotigaw melaka ka batu ala ya rawu man ko tugomi يسبحون الليل والنهار لا يفترون utikoti ga fiyo batula ni malaka men bika Allahu akbar fo aburo ko ta lemi to fo la hara jodo ata bolo tibi mun bi tenturula lu bi sujudula ka ba ala udando ni u tenturu fo la hara jodo lu ti bo sujudula donc an sega malaka ka batu ni wonte amu dani batu ke to anya malaka o dani dimay amu dani dan to boye adama de fitini de hamalatul arshi nit la sita melaka ulaje ala ya krayu man kuta hadisa ko natugo ako aw'alun ma baina shahmati uzni ahadihima ila zulfihi masirata 500 amin lil hadari salbil hawi Allahu akbar melaka ala ka dampen to fe jawdedo ka ba kelen kulola katabla andorona ka be sanke na durutama ni farakuru bele ka applica bo sankoro la ka jigi sanke na dura ni vitesse ndikana kibo de ke tamana ka bo melaka in kulola ka ta sa sena melaka mun ka balla ro shitani ni lu bonya hake fatuma ala ya adama din sa melaka ka ni jume bil ilmi faqat doni doro anya melaka dani doni ga fa adama ka melaka ka karamoy allame wa allama adama al asma'a kullaha ala fa adama la dunya fa bela jelen to ala ka soraka na munke ثم عرضهم على الملائكة أنا فهم بلا من الملائكة ونقول آيات وفكه فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء examen بقى كوب examen سال كونام فادا من الملائكة من الملائكة ولا لا كاكا تفوفه ألاكم أنبئوني بأسماء هؤلاء أين تبارين كانوا من تقلا إن كنتم صادقين ناصر أي شيء تبي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا من ألاكم أنا يلي كعلى جابي يقول سبحانك دفو والله هلا هرج جدو نعرف من سيدنا عيسى بيده بقول كريتون كي منك يبتو إني با كافي على كني على توما أفتكري سبحانك سنبي علي ملكو فنا فلك علي جابي وقول سبحانك سنبي علي لا علم لنا بنتي أونا إلا ما علمتنا فني علي أن الدنيا منا إنك أنت العليم الحكيم على الدنيا مسائل على كتير مسائل أو تسي قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم على أنفع آدم ما لا أنفع جلهم فيا سيدنا آدم عليه السلام أقول يا آدم أنبئهم بأسمائهم كانوا نكا كرام غيره كلا كانوا من فقلا أنفع آدم فلك كمل كوكا كرام غيره فلما أنبأهم بأسمائهم ممن أنفع آدم ينون لدنيا بأسمائهم نكا توي قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض على أو بلكو دكا تجعل فيها من يفسد فيها yala ne bina fɛn daga bila dugukolo kan min bɛna tiɲɛni kɛ aw y'o min miiri dɛ o aw ko min bɛna tiɲɛni kɛ dɛ o de filɛ nin ye ka k'aw ka karamɔgɔ ye tan nɔ
ako jogori alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ala ko ardi yala ni ma fa ye ko dogole sangolo dugolo la ni ala de ba do wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun abi min bangi anabi min kino akone ala de ba do donc abo jogori la adama de wala karamu sallallahu alaihi wasallam aka sahaba tara kirani ninga ko man hum afdalul khalq ya rasulullah ala ka dan fe be jonu de kapsa sahaba de tara kirani ninga ninga karamu jabi ku yara jabi ko olu kon ka hatula ko al malaika ko malaka kira ko kayfa la yakununa zalika wa hum inda arrahman Allahu akbar ko yara malaka o tifsa ala ka dan fe to wori ka soro lubi hina masayo yuda min adoni sahaba kira ma kuma olu kana ma kuma so ne fera ko an yare on ka sa ala ka dan fe be wa nahnu aidan Allahu akbar kira ko kayfa la takununa zalika wa ana bayna azhurikum aw tifsa ala ka dan fe to kan to ka ne muhammadu tawakala Allahu akbar ala kan be sababa dan ala adama de ala ka dan fe bada ya banya ko wala ka karamna ani ala adama de bonya de abu tugora وجاء في الحديث لا أجعل صالح الزورية من خلقته بيدي كمن خلقته بكل فيكون علي أقولني زورية من نينيا على سيد دانينا سبايا بولي نتولوني دان فمرو كنيا نيمون داني تم فيكون ملكا نون داني تم فيكون دي بولنا آدم أدين داني تكلين كما جاء في الحديث خلق الله آدم في صورته أو خلق الله آدم في سورة الرحمن هكذا في الأحاديث الصحيحة. Allah kan besa baba mo. Allah an fa adama da sura nyala sura min kade ala yare. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلا إبليس idigi kana tiga Muhammad man denga aljanna kono dona to funya yere bonya ya diskon na donna na idigi tigala al mutakabbir yunazi Allah fi hukmihi yere bonya na ko mi dika ala de kiri aka bonya no be ko se ala ba bale ma anal mutakabbir al azamatu lillahi ko bonya ya la ala ka birifini de wal kibriya wal izari voilà donc abe aka ala yere di yere birini femu ko yere bonya de bonya ni yere bonya ala ka juri fini da min bire ayere la ka se baya kono ko ni bolo sama no da ma adkhaltuhu an-nar bi do jana wa huwa ka ko wa ka pulita la hara jodo ko mi gela ka se yoro dola afa akhriju minan nar ay mo go jana me tasmana ni miskala zarati yere bonya masoro ma min diskunna wa mata mu wahida nasara la ilaha illallah ka ya ba Allahu akbar yere bonya mai de ala ti so ma de so yere bonya ma de ala kan kisi yere bonya ma o de se kana soro ako jogodi aba wastakbar abana ay yere bonya wa kana min al-kafirin iblis akara fitri wala ya ala ma de وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة مناسة يا ربنا ما أكو خلقتني من نار وخلقته من طين يا دعنا أبو بغلا كان دعنا أبو تسمع كفسا بغي إبليس أول من قاس وكان قياسه قياسا فاسدا عليه قياسه ده كتسمع كفسا بغي أني بغلا جنة ما بغلا سمع بغلا إيه بيقولوا ده تسمع كابي ده تقولي أبي جني ده قياسه كلام ما وجود الفارق كياجي aha bismillah tufi dirisa aha wala ayi ngalike annasu na nasi zahiru yemin ko nasi jema yemin ko ore ala ko setana ma ba abana ale ala ka makama e fi amada o da mama de wa fa bi meleka o chala iblisati meleke jinebe ala dugo wa iz qulna lil malaika nuko meleka o de kasujudu be meleka be sujudu be illa iblisati be meleka o do ha donc ola sisa ala ya ta to ma suran wala kala ma manaka is amartuka ka kilin ka to iblisa mun kama ni ya malaika sujudi bai ibana nkele ko faki ya maria munyasi ma sababu
ala ka ta jena sarai aka so ka kure wude alama akwai ne danga wata su mana kan danga bo bokala ne ka sani ke su mu jogari aka muna wala ne da kuna goya sababu ala kan be sababu ko ne nasi jama bi doro kana jena kata ta wili no ala kan be sababu inshallah ba وقلنا يا آدم kana اسكن to أنت to na وزوجك tale ku الجنة bi ne ke inshallah ala ka ni sawo be don baga ikon ba do ka fo ala tala bi jara bi tuma dɔ la i bi ɲininka tuma dɔ la fɛn dɔw la o ye examen dɔ fana ye ma n'i t'a dɔn dɔrɔn fo t'a dɔn mɛ tuma dɔ la jama bɛ kamari ɲɔgɔn kan cogo min na e k'a fɔ n t'a dɔn n'i ko i t'a dɔn sitana bɛ na tulon k'i la ni ne ko n t'a dɔn sisan mɔgɔ bɛ na i b'i jafara ka fɛn dɔ fɔ e bɛ se ka fisaya mɛlɛkɛw ye wa ala ye fɛn dɔw yira la k'a ka nin fɔ k'a ka jaabi di nin na o ko cogo di la ilma lana o ko an t'a dɔn mɛlɛkɛw n'u ka ala sira ye olu k'o t'a dɔn e bɛ se ka fisaya n'o ye donc n'a gɛlɛyara cogo o cogo i bɛ mɛlɛkɛw ka jaabi in de lajɛ o de b'i wasa kana tɔgɔ in lajɛ mɔgɔ bɛ na fɔ ko jaa ko a tun dalen don karisa la ko jaabi ka di ko n'o lajɛ mɛlɛkɛw ko cogo di la ilma lana imam malik a y'a fɔ masala joli la 36 masala ana ka imam malikiya masala 36 dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka tɛmɛ o kan dɔw ko a y'a mɛn ko 47 a ko n t'a dɔn an b'i jafariya ka fɛn fɔ a la min ni ala ta tɛ bɛn donc an ka siran tuma dɔ la ala ka ɲininkali ɲɛ kana mɔgɔw ka tɔgɔ in lajɛ n t'a dɔn a b'i tila dɛ alikiyama don ala ka hakilima d'a ma كفرقان آيين نعى لجأ نهو سرفة إيه قال لجأ أقوى علم آدم الأسماء كلها أكلرك هذا ثم عرضهم هم نبي سجلك تامهم ثم عرضهم أنا ذكي هم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة المسميات نمتر أنه سر العناك فجودي ثم عرضها إذا ضمير التعني سيدك إذا سيدي لك فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أكان كفوتو دي بأسمائها أنا جاء أربكان كورونا ميني أمني بي كورونا ميناني غرامر مين بي أربولا ala de b'a fɔ ne y'a fɔ tan aw dɔ ko cogo di n t'a k'aw ta ye o de ye ala ka arabukan ye o de b'a yɛrɛ la k'a fɔ an bɛ kɔrɔna min ɲɛfɛ nin ani anw bɛ arabukan min fɔ nin kelen tɛ dɛ n'an taara anw ka arabukan na an b'a fɔ ko a tiɲɛna ko erreur kɛra mais ala de b'a fɔ tan i b'a ta ala ta de ma i b'i ka grammaire min bila ala y'a fɔ cogo min na de a bɛ kɛ ten n'an ka diɲɛ arabukan na an b'a fɔ ko erreur bɛ yan ala ka hakilima d'a ma komi an ka madrasadenw caman bɛ kɛnɛ kan o de kama nin yɔrɔnin minnu filɛ nin ye arabu karamɔgɔw olu de bɛ nin nafa yɔrɔ dɔn o kama an bɛ nin yɔrɔ dɔw yɛrɛ ala ka hakilima d'a ma. awaabi samaniya masha Allah dan ga docteur Adam Karambe ay fayda min damma nteni don no malaya mama mine abido jane ba ko je bora ko masiratu shahrin kalu kilen tama kanal mam maliki no fa kana sorata majlis suba kaji na masala ko shera la ko tigi tigi do apal mam maliki te apal mam maliki yere de do ibal mam maliki min do madina de ako al mam maliki de do mabana ni bisigal mam maliki ni ka majlis suba complet Allahu akbar apal mam maliki ne be tamu de ko du mo ko yo ako ni tara be dugu be fara nyon ka ko madina ko ka fatu ko bay bora min kal mam maliki ni na na nyena ka ko kati apa ni tara ba ko la lam koni no o malay muhammad mine ak kitabu gido janama kono de Allahu akbar man tafaddara qabla awalihi tafaddala li hawani sika poita shukran jazakumullahu khairan jamia tunisi jamia zaituna amoy to wala dan tinin don ni
ngara masala la ti masala min don kani kunjanga filite Allahu akbar. afaye makono sini mina jabida awma doni blani al ilmu min afwahi rijal la min butuni lawha. Allahu akbar. al ilmu bi ta'allum doni bi sorani kalane ni ma kala sega alma malik ma ka majlisu la do ma banani abi ka darsuti alma malik yere dembi kulena la soxam ata kala abora jama jala ka do so ana bina ta haji de ga bo kata ala yere de soro kulena ay dem fle Allahu akbar. akwa Allahu an yakuna hadha sha'nu bil wirasa ko wallahi ala banani ko kwati ke chen fiyo ni makala itaga garamo way Allahu akbar. ifa saraka war ko war chaman tenta ati mako wati nani fa saraka don ko ni makala ti mako don ba de aballahu an yakuna hadha sha'nu bil wirasa Allahu akbar. gaida ibda kala ne ma karamo ko ba de ni na bala dili tande ane fa go karamo go ida e kana ta kala ne to ko mi ko ni fa la ti na bile ti gasa ala kambe sawaba lema mata وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. otumana ni kisa ni temana fa adama ni shetana ni ngoje ala ya kuna go ya ka shetana kuna go ya kuma na bana fa ka subiri be an fa adama iba sura bela gele tiye yoro kelena qur'ana surana iba so be aya waro de ta ala kuma yoro an fa adama ni shetana ka kisa ka ni ba fara kisa ma iba bela gele ni fara nyon ka yan don ni gele tuma mina otumana ala ko shetana ma ka man ka aka yere bonya ale ala ka ina na gaji ala ya ge ka ba gana do mina de la soro de munu kumba bolo yana kuna ka go ya foro lu de ma ko dino islamo bulula juma bulula na kuna go ra do mina ala ko shetana ma fakhruj minha bonga hinana fa innaka rajim de onde borala ulu be kara nyoga ko la hara jodo wala ma kele shetana do ma kele no fa bita shetana watana adama de kele no fa kita shi shetana ma ine ala kan kisi ka ba toro sembe de kulu sembe inshallah وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ala ko amba adama ma ko ya adama akwai ni furmuso no ya amba hawa ya fa bisigal jena ko na ala aljanna bagla ka ke darul tilali jarabiso otumana kuma chayara doni bawo ni nyogonche tafsiru ko ni nyonche ala ko amba adama ayasik ayam fa adama bla aljanna ko uskun anta wa zawjuka aljanna alf wal lam huna yala ana aljanna doni ni do ambe do aljanna min kono yala wode do wa walma ay aljanna do regla ka te daru tilai jarabi so ka an fa adama bla kono yala aljanna jumene do walma nako foro do de lunte kasi aljannatu o korode nako foro doni ba foro nyoko akmana ya mawla fama ala kon ye joro do kerenkere no ya aljanna ya bi jannatul khuldi konte don ba be no ka parce ko jannatul khuldi no kundo ala ba ta fa adama kikana ni yirindi kasi jannatul khuldi ala ma kutu min fola kula maqtu'atin wala mamnu'atin ayinde to kotige wa mu'tibali kikana pendwana me ka do no sora duna aljanna ko ko jannatul khuldi do ala kun ta fa fi ka kana ni yirindi ko kasi aljanna ko ma isa go de kayele donc ulu daluye min ba jira ka fa an fa adama duna aljanna ko jannatul khuldi te ulu mamun tarani ni daluye ni o dalu o ulu ka dalu ande ka girin ko sobe ina fa nana qisasul anbiya le dum kasir anano kono to gomna afa ala ko an fa adama namba ha ma ko kasi aljanna kono aha wa kula minha ragadan haythu shi'tum. ay dum ni gal aljanna kono yiri wanti ala haythu shi'tum tugo min do kada awi ya sawa yiri wanti ala tugo min kada awi aka dum ni ka asago la ragadan ولا تقربا هذه الشجرة يا ساكن جراني يرينا فتكون من الظالمين. لا فتكون من الظالمين نو كان بكي يركون تونيا نو شجرة على يرد جرولا أكاكنا يرين دودة فأزلهما الشيطان عنها. الشيطان هو فلاش أنا كبارا أبو قرآن آية ورلا وقاسمهما أترام فادما أنا بحوا تاريخ على الله إني لكم على من الناصحين والله
nkale na masala masami auda ka ne iblisa da ne bin kon nan je yawe ni yiri ala ka ko na dumi kama bado manda do na yi ni do ati wal jena kono bele abuna ke bele fla am to al jena kono dumi ani damu ko da ko jigi bali am to de kono ya ako min kala wede inni lakum ala minan nasi sedana yi kala abe kusura ngara la at mo dara barakena فأخرجهما مما كان فيه أم فادما نبا هوا يردين دندرهم فأخرجهما مما كان فيه شيطان يوفلا بو منا وكم النعمة دم من الجنة كنا شيطان يوبوا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ويصر الجنة فيني منكم بولا ويردين دندر الجنة فيني سناغا سماكا بولا اوتوماتيك ما نقول عربي اوكي فكفك يخسفان من ورق الجنة afa dama tora anamba hawa bu yara sutura ne aljere yiri flaburu dai sawa ya aljere yiri flaburu ta ka da wera ka soro ka shiri atuma jarabi sunna di daborasa aha akara jamuye wala ihbetu wala amba hawa ani shaytana anafa dama يعني الجمع مكان المثنى ولا أبدا وسبب دي سبب وكنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو على ذلك الشيطان أنا آدم أنا بهوا بعضكم لبعض عدو أو دوي دوي جاي أم فادما يريد وامانيا نمسا أم فادما صورة وقال كسرة sambinani fu anyeji ekobo aha wala ka wala amada manyeji ya sawa aku jige walakum fil ardi mustaqarrun sabati yara bayo du koloka wa mata'un ilahi ani damu ilahi ne kata se watima fatalaqa adamu min rabbih kalimatin amba dama boral jene kono sani shaytan ala ka bi jige dikana du koloka amba dama ala de nyonya ne kuma kan do ye ala ya ka tugu ne kuma kan jumai o so ngara la qur'an la fika qur'an du sinyo de fika qur'an atumana an fa dama ala kuma ne kuma kan ni o kuma kan yala an fa dama ala wele nai ala ka ju mu ba yala na an yare ala wele nai abanta banwa ta bani amin min fa baba al ibratu bi maza bi ummi lafzi la khususi sawa qur'an aya abka fen lo ko le an fa dama ko jogodi ako rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya allah nanti Allah zalamna anfusana ala ya kunto ngede fa in lam taghfir lana nima ya fa auma wa tarhamna kahina auna lanakunanna min al-khasirin amka ma bo no ngede ya ngada ma ala ya fa dinni to ngela donc adama de tiga ala ya fa deli yawmiyan Keramu sallallahu alaihi wasallam ayya fa deli do ko ni ma ni ya fa so ko ma ni sara do file ko ne bi do aljana ko ni ya ko sufe ni sara yani du ka jebi do aljana ko astaghfirullah akal de do de ko be kan do majib su ma be kan do haza man musammi bi sayyidil istighfar o de danaye muhammad mande ni ya ko bi file ko ne dama ni sara kera ko do aljana ko ne fa de do ni ya ko sufe sen kele yani du ka jebi ni mbora idu do aljana ko سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني الله إليني ماي ماشي تيفوي الله إليني دا ne ala ga join wa ana ala ahadika wa wa'dika ne de ga lahiruka anika lahiruka masata ise ko da majira a'udzu bika min syarri ma sana'tu de ko dugu min kami tangani ne ala ka ko dugu nun toroma abu laka bi ni'matika ya ala ye nema min kenye ndo nema mi sen ka dai ala man ne o nema ni wa abu be zambi li sey ne ngadu mu ye fakku li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa a force kele ye juru mo juru min ka ala ba bela jere ya Allahu akbar ne ko sayyidul istighfar sayyidu foi ti hera la kramo min jira ka mando wallahi ana hadisa ko ni man ko allahumma ajirni minan nar fitri sel lengo fa ka allahumma ajirni minan nar she wolom la ko kutiba lahu diwarun minan nar ala bi tanana se biya ka ko jana ma kono ke ti do jana ma kono Allahu akbar she wolom la
اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار ala anta ka bo jahannama ma ala anta ka bo jahannama ma ala anta ka bo jahannama astaghfirullah istighfar ko gacha wa fi riwayatan ana riwaya wala istighfar do rabbi astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi ni ne fana ko ala ke ju mo jala ba ju mo jala ala kan ga ju mo jala to ma fa da mai ala be nyonya ni kuma kan do kuma kan do kima ko rabbana zalamna anfusana ala ya kun tonye fa lam taghfir lana lima yafa'u wa tarhamna ka hina amna muga ma bone nomi abo to wala fataba alayhi innahu huwa ala to na fa da ma abu ko Yunus ta fa na kera tende Yunus ka to de fa na ko to la ilaha illa anta subhanaka musa ba ta kira ni ba ya rasulullah Yunus ismul azam ni Yunus ala wore na ka to de ko no abida Yunus da mama wa wal ma Muhammadu mande bela gele ma ogla رب صحابك ما كأيين كلاكنا وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك مؤمن به أي بعد بلا جل بوقنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بين المغرب والعشاء فتري من سافون فلان جلا يجي هذه تعالى كتوغا سوفيا أدادولا Sufia ada dua. Enggak dua. Saya sudah merawat. Sufia coba bela ada dunia. Itu jalasa. Jalasa apa? Ini apa? Salah anda salah. Allah biru minha jami'a. Apa baik jingga pengahinana? Setana anak badama, anak bahawai pun aljana kono. فإما يأتينكم مني هدى فإما هنا بمعنى فإن يأتينكم مني هدى نكذا أنا أو ما قبل على يرى ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم سنة توتيك ولا هم يحزنون أي جن كنا دوكلوكا سنة دبولين يسأل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كما من كافر دعايا مدلتنا أولئك أصحاب النار أقول تسمع موي هم فيها خالدون قولوا دمنا جهنم تسمع كنا يا بني إسرائيل أم بعدما ni yeddu ko lon nyana may abi diga bal jena kono donni ala ko kana ni akay al yiri den kene gelen bela jelen sital jena kono suman su taraka al jena kono kana to ma ka sura kana du ko loka kori damina ka bo do kori mu sitara ko ka do ko kai da foro min da do ko kori do ko kodda Allahu akbar al-kadir da kise donc unana falin fem bela jelen am fadama ni falin fem bela jelen si bora al jena kono dugolo sigire dabalin fenye sa ala de afade ay ka ngardai fala yukhrijannakum minha fatasqa ko wallahi ni shaytana ya ba jana kono fatasqa adama ele mina kesse ngam ba ko muso ti senede bo chombo senede la o bolo senede la o so senede la wala hara joro tawfi la dia muso bu to so kono ade ta senede ka na du mala o do fala yukhrijannakum na akana ofla bwala de na ya bwala ama fatasqa ya de fatasqa sene e kelen tay adama ma taw bo sene la wala harajo ala kambe sawaba ma aha to de an fada maka eswar ne ya an no yale an fada maka na yeshi soro ka se fo samba kele ani kom donc anana dembunu soro ne kabila ne habilai to ma amba hawa kono wolo de kubabulu kono wolo keme dinso keme ani mugane kuma amba hawa kono dinso keme ani mugane donc den monu bo den so kelen kono ulu ti furu nyoma de ulu to no don no bina furu nyoma abikete ni monu bo ni den so kono ane monu bo ni den so kono ulu le bina furu nyoma abikete ni donc an fa dama ay den monu so no kabila ni kabila ni na habila pala ale de mo ko folo ni ye mo ko faga ke tabule du koloka ko fuka ta se la hara jodo ma faga lo faga le dike du koloka abaju anu so يا بني إسرائيل لك بني إسرائيل كما نو يعقوب مودوي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أين على النعمة يوكس ما أوكا وأوفي بعهدي أوفي بعهدكم بني إسرائيل كولو دي يعقوب مودوي نبي منشود أما فمن ما كو إسرائيليين دوك ما كو جيفو ولو دي بني إسرائيل كولو على دو غنك لمما
ala ya son doni na ka tana udun ile ma bela jelen kai na fa ala apani qur'ana sura marala wala kad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin ako do ñu saya udun dan fem ko bela jelen kan don bismillah aha ala uku digi ñonfe uku digi ñonfe aha afamuna wa aha otumana munu ya fla da ko mi digi chani musoma do munu boran ni den so ko chamani musoma an munu boran dem so ko chamani musoma ni tabi dini mani tabi dini ma adam na nake afamuna wa amba hawa yere turukala situmiyatu dotira turukala kama worode ko amba hawa kilen kunna turukala kama woro oh ni am fa dama yere la jam fa dama jenya ko mi be metri deli situna ziraan metri bisaba am fa dama jenya ha era la je diga metri flacha era ma table du bolo ga 2 metri waaw bu be ahadi ko waaw bu ahadi ayna ala la iru dafa ay la iru mitane ala ina abin batu ufi bi ahadikum la ala fana baka la iru dafa no bawdal jena ko wa iyaya farhabun akasrani alanye wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa aminu ayni man lima anzaltu min jigi do qur'anai ko kalima na qur'ana musaddiqan lima ma'ahum qur'ana bi ka kitabu chekiriya wala takunu awwala kafirin bi ako bani israila kaw mano yifi akana ke kafir folo ina ka qur'ana ina de wala tasaru bi ayati thamanan qalila akana ne alaga ayaw ne alaga kaba ko min bi akana fari giya so majashleina wa iyaya fattaqun ashrana alanya de wala talbisul haqqa bil batil akana kenin galo akana ulu nyala mi nyonna wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamun kasara sen dogo wa antum ta'lamuna kasara ba do ka fa kendo de wa aqimus salata wa atuz zakata ay seli joga kana bolo jagabo warka'u ma'ar raki'in aka seli ka fara seli bawka ya dalalatul ba'd ala al kulli ruku fara me seli be de kudo aho atamuruna an-nasa bil birri atamuruna an-nasa bil birri abu ko ya mareni ni manke wa tansawna anfusakum taklaka ni na awira kumba nabillahi shaibu de ni faka mo bayo akone ga ma ko fe ni mai ni rato kede ni ne kanga ke dai karamogo ani mamulu wele ke kata alama o ni ne kanga ke kulu jogoye ne karamogo ka ayade karamogo ne ya mi ga kuno yo tamuruna nasa bil birri e ba ko mama ko ga ni manje wa tansawna anfusakum inyene ni yere ko wa anzalna al-kitab abuga kitabu kala qur'ana kala su aniki afala ta ya afala taqilun wa kufa baina maza awala bimana abikum al-junun afala taqilun kana mali wala ta hakili so ha mo ya mara ni mi shebu yo fa de kam ko ninga man ti fo ninga kana fo mi ga kai ne shebu yara la jati ne to kede Allahu akbar abu to de da al-qur'an imma qur'ana ka kiye hujjatan laka aw alayka imma qur'ana ka kiye dalu kata dalu joyi la harajo do ati kondi kata do aljana kono walma akimine kata duniya jahannama ko Allahu akbar ala kan diso ta'muruna an-nasa bil birri aw ma ya marani ma ya kibo takan sauna anfusakum katlaka ina aw yarabun ko kamo ma wonta abuso ebe ga bon moy gal man ga sudi clé era tay man kala illa ma anhaakum an sey bu ko dana ne tam makam ba aw ko ngonya ya ka bo fen na baw bali ka bo minna ni ga kana minge dugu be ga jaga ne sey bu jake men sey na umar radiyallahu anhu na mina kiti mi tabe ka dum fara nyoka na muso ko ni kiti ta do hale aw de khalifa nyama amirul mu'minin nyama dunni billahi allazi min wa tatafla na yirala akan la jawabu dubli ka tama ma to ka Allahu akbar am sura ka bona kana maka Allah ko sai na umar abo to wala la tanha al-khuluq al-wasati arun alayka in fa'alta azim kana ma bal ko dugula ere ka klaka yola tuguni arun alayka kulli bugola in fa'alta diyo ka azim no wele bu bayre ala kan da sallallahu aha wasta'inu bis-sabri was-salati ko ko galera kuma na gala cugo Allah ya boda fula dama ista'inu bis-sabri was-salat kanga deme ni ala ko ni sabali an shari chama kuma na gala cugo ka sabali idan na fula chama ke ibi shiga seli no kera ala bi na boda dima kana shiga fiyo su fa na fula
wa kanu qalilan min al-layli ما يهجعون kadogo hukumu men suma masuke nafla jambauke nafla ke aywa raka fala suratu yasin raka fulana suratu maza sajida raka sabana suratu dukhan raka nana suratul mulk Besu, al jawari odu. Ibu ko jira ala la du fiama fe. Adama de. Duwa jabi watu de dum ko al duwa jabi watu de duwa jabi yoro be ti ko de do. La ko ma chama bi abi do sa ga te ga mandi ko. Allahu akbar. Ko karamo ko te ta dia de. Akado ala bi weli ni erina abaja. O eru de bi ti ko do. Hali farda seli yɛrɛ kɔnɔ an ka farda seli yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ kan ka ala wele masa maliki y'a jira k'a fɔ ko ka ala wele yɔrɔ 5 la an ka farda seli kɔnɔ ala di lamɛn yɔrɔ 5 i tɛ alfatiha kalanlen kɔ suran kalan k'a ban o yɔrɔ fɔlɔ ye i bɛ se ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye farda seli la ala ni kɛ ye o ye kelen ye i wililen kɔfɛ ka bɔ rukuw la i bɛ se ka dugawu k'i yɛrɛ ye farda seli la ala ni kɛ ye بين السجدتين في السجدتين سجود فلالا سجود كوننا سجود فلالا يبسدا دعاء كيره على نكني اني سجود فلان نيونكه رو دعاء كيره ابي سيو خلو يره كون حالي تنتور لي بسنا يا فلان فعل الله بك كذا كاتيكي تاتو كما كارزا على كي كتا itu farda sel lay tentu di tonyale ala banna Allah akbar ani tashahudul akhir iklalen ko fata ya labana yani ka ko salamu alaikum iba ko ala nin dum masa Allah ne du'a yoro yesilla afa munawa ko mo wakan to ko yoro dum do ibi profiter ni yoro dum fata ala weli farna sheriya la jamu na Allah subhanahu wa ta'ala واستعينوا بالصبر والصلاة aga de menina ala bani seli ni sabali ani seli وإنها لكبيرة la ko seli ga gelene illa ala al-khashina ko ngaman jala ala yasra ba de manete seli ga gelene seli mo ko seli ga kulenge seli bunya fa ngo ala ikra wele de katana yi sankulula kata se fo bisatul izila sanya tabila kata sel dama yeno seli bunya fa kiti o kiti taw silama bara taw fo fo ni de wa hu jigina ka ke na seli dira kira masaniya tapi sanfe biduni hijabu ta de ala ke asel dama kasaraka afa yakobo ibi segi ini ka mande umbita ninke farda biduru filiyo asel to nana nabillahi musa sallallahu alaihi wasallam nana ko sen kata ki ka mande umbita Allahu akbar aku dise sele biduru korala ummatun daifa ula kulemu e farda duru yere beba sora aseli watila mitaranga burusu yere kono silame nyumande ma ndangoro kese silame nyumande badiala ana bora porula bina be fara jonga odi ay mai wala ni misri wallahi ni misri gili abga do du kele ngene bede ko abga to bede na ta ni wele dugono otina ay sabe to wala de donga musaka soraka ya fakira ko ga mandum ci se sele bidu ko Allahu akbar ako waman yaftariqu bi al-hujub hijabu ba ke mane ba mu gan nani nyeni beti ga jonde be ni beti ga ne ka klaka se ga ta ala to ko mi ta de wa isan ni daw min al-ali al-ala saltu uta wala bora ala yoro akon dele si samba dima esal ko tere raisul muramin ndeli kraba apa ko ngamande ko mane ko fanga tula don la ba mo hodu ala don bala faka to duri musa ko duri ne taka ga do bala ko nyara magara mi duri minete o sele duri de mamola maka bi duru baraji bi sebanye kile ko Allahu akbar ala de ko inna hala kabiratun illa ala al-khashin ko sele ka gele illa ala al-khashin ngamangala yasra bo nana tuwa bisa kamu li salati sala ibabu kaka gasili aha alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ba wa alaikum salam aha
baraji min bɛ sɔrɔ seli 5 la a ye a 5 a 5 la o bɛɛ bɛ sɔrɔ 50 in baraji bɛ d'a ma n'i ye farida 5 kɛ tile kɔnɔ dɔrɔn seli 50 baraji bɛ d'i ma don o don a baraji wa ba ye ɲininkali kɛ seli baraji daraja bɛ kɛ cogo min na y'a dɔn darajaw fana bi seli ɲɛ maa minnu bɛ seli misiri kɔnɔ olu fana ka daraja ka bon ka tɛmɛ maa minnu bɛ seli kelen donc daraja t'u bɛ de seli bɛ yen mɔgɔ ka baraji bɛ ɲɔgɔn ɲɛ seli la ka taa kira ko dɔw bɛ yen ni seli kilan baraji u ka seli kilancɛ baraji kilancɛ 10 na dɔw bɛ o de sɔrɔ dɔw ta bɛ nisfu dɔw ta sulusan dɔw ta rubu ye ni u selila seli baraji kilancɛ 4 na u b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen seli baraji kilancɛ 5 na u b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen baraji kilancɛ 6 na dɔw bɛ yen baraji kilancɛ 10 na o bɛ sɔrɔ cogo di i ka force de concentration k'a dɔn k'a fɔ i bɛ seli yɛrɛ kɔnɔ i bɛ bɔ seli kɔnɔ dɔrɔn i bɛ bɔ a la dɔɔnin dɔɔnin kama f'a bɛna kɛ i tɛ baraji foyi sɔrɔ ok mɔgɔ dɔw bɛ yɛrɛ bɛ yen mana kibaru fili seli kɔnɔ dɔrɔn o ka n'o y'a sɔrɔ u bɛ alimamu kɔfɛ affaire daminɛna i bɛ taa Bamakɔ ka ciw ɲɛnabɔ k'a ban ko dɔ y'a baro fɔ cɛkɔrɔba dɔ ɲɛna a selila cɛkɔrɔba kɔfɛ a tilalen cɛkɔrɔba in kun ye alimu de ye quoi an y'a baro alimu yɛrɛ de a bɛ ka baro kɛ quoi k'ale yɛrɛ y'a ka mɔgɔ dɔ ale selila a selila kɔfɛ ale y'a ɲini a k'a kɛra cogo di k'ale kun bɛ ka seli segu kɔfɛ k'ale kɔni y'a ka ciw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka taa ɲamɛw ta ka taa ni ɲamɛw ye nin yɔrɔ la k'u fa ka na bin d'u ma a y'a faamu ko ka taa n'u ye feerekɛyɔrɔ la k'u don sansara kɔnɔ a ko ale kɔnɔ a bɛna sansara datugu da la dɔrɔn k'ale sinna k'a mɛn an bɛ k'a fɔ salamu aleykum k'ale salamu bila ka sɔrɔ ale ma ɲamɛ ninnu a m'u don fɛn kɔnɔ ko ma diya ale ye dɛ a b'o cogo de la donc voilà فخامة التفكر القليل عدم الدني أيوة عدم الدني عدم الدني ميريا فتيني من كه سيليكونو أتي سيلي أتاب براجي بانفا من أجنينا لسا في يرتادو إبي سيلي ركامنا والما يتابع بكرامنا ده أوري بروبلم على كم بسببه إن شاء الله دي فخامة بابا هذا دي وكفى إن شاء الله لقد ذكر يفتح من السلك ورقب الدين قصر فردا بطوف في النالا يجي كرام عليه السلام وبيجرى مكاتب كل بقايا نبي سل جرام ترى علي الله تعالى كم سيكون Allah ta'ala sabati le yoro ne tara ide ka so ka tada ma ina fo président mi Bamako abi toyi aka pale ko nana aka nyimare ka mu gouverneur so ka région yoro la maintenant na fo kunni kwate ni fo ka déplacer les kata pale la ko ba yara ka bo décision ni to tekele da to ta yara cewa donc o fana bi te de sele ko la karamo kan ma fa yara ka nyefo aka kuma na nyanga wala da kordo yi islamaya bluma duru belegele ala ya lati ka bedu siru kornana no be fingira o be siru bunye dira Allahu akbar ka shirya ka kuma warate fo Allah taala ka do ka fu Muhammad ya Allah taala ka cibe o be siru kono Allahu akbar islamaya bluma flana no de siliye siliye ba konai bluma sabana no de jakaboy bluma nanina shu bluma duruna hiji Allahu akbar durin belagele ne yongo soro selu ko bana ni be fengira ni jara ko hadisala kuni masilla ko di ke silama kunu karamo ke da shirama ni masili ikra kafir be ide ni tunya na chuko ko meleke ina ko meleke ni te sila go fima ko kafir Allahu akbar anga kuma te ka jugu ya kolo ni chuko na chuko ni be sili abi fima ko silama Allahu akbar fima de silama fasigi ne ke kafiri silama blo mo folo no de kalimatu shahada abi sili ko yoro dum dongo do nambe sili ni man nafla sili de
ega ke farda durin doray bi kalimatu shahada ko shaytan an wulula Allahu ka sabu ke etsega ko kibe sili fi kara ka be kera kai fi ka al-fatiha kala kalimatu shahada do de al-fatiha ko ana al-fatiha ko yoro mi ودي نيكو إياك نعبد وإياك نستعين كل كلمة شهادة نيكو كلمة شهادة لا أشهد أن لا إله إلا الله نتجرى فنبلا جلنا فنشي مكاني بطوي فنبرا على لا كل كلمة شهادة قرأي نيكو كفنا إياك نعبد وقرأي موي وقرأت على نبي على بطوي أقرأت توي نيو فدر وقرأت كنا عبودك يا الله mais ko iyyaka na'budu kama mafulu bihi blan yefe kasoro kana filu ni failu bla kofe ukoro ka bude ukoro de nete foshi bato fe foshi ni bato maka fo e Allah taala o de kalimatu shahada ya neti gara fe bela jerena de mati se ka ni fe wora shife o shite alay ede alay dumani ni ekele de fe Allahu akbar kaza name do wol kunutu kalama fo Allahumma inna nasta'inuka أتقول دول كنوت الأمر مع الفاتحة لانغو تقول إياك نستعين ما قرأت كليدا هكذا بما تقديم المفعول على الفاعل نفي إثبات أيضا يدل على أسلوب القصر غير كفو يكو كركرة كبني ليما ينقول سيتا كتبت رسالة أني مهمكو الرسالة كتبت وقرأت كليدا الله أكبر j'ai écrit la lettre. C'est la lettre que j'ai écrite automatiquement. Ni mafulu bihi la nyafeto alukura wradira. Ala do wudi ke suratul fatiha ala. Nako iyyaka na'budu. Wudi kalimatu shahada yoresilu konnana. Islama bluma flana no de seli ra de seli konayo. Utorewa. Ayra ba ayra konayo. Islama bluma sabana no de jakaboy jakay muye. ودي نالو ترى نفلو دو دي مكاسة حق كركرلين دورا نواتي كركرلين دو سرا إذا حق كركرلين منانا كدي يرو كركرلين ودي جاكاي أخذ مال مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لجهة مخصوصة جاكا دو بون لا أبو بون نفلو دي لا نفلو تجي كابو سانفو إذا بارا دو كي bara tono o de na fule jaka be bo bara tono de la utumana ni bara wati sera ni siri wati sera e bi ka buti datu e bi ka sene ro dabla e bi ka jawo dabla ki neshi mu ma ko bita siri e be ta wati ni ke sella ni ke sawo ye ka wardo simo ala ka be mo do be ni juma seri wati sera hal ni be na million sani de ko fe wa ko juma wati sera ay jagabo wala ma jagabo wati ni to se ga ke sawo ka fendo sa ayode alama udi jaka e seri ko nana flama blu man nani na no di suye re mu yeremena mi de seri ko o yeremena te sun ko Allahu akbar kema de ka min ma shife ko tama ko be seri te ko be sunke ko barake ko be sunke ko yele ko be sunke mamito sella ibe yeremena min ke o yeremena yo te sun yera ko nana yeremena min ke seri ko nana o te ke sun ko nana donc ne sun ko de yeremena be seri ko no o yeremena te sun ko nana te do e alo tala ka su ka tabwala wati ni kere no ko nana awadungu do ni ta misrila wa anna al masajida lillah akarakum ni tara hijide ni de islama dlu madure sil ko nana ne bi fingira ruseli ke rodira wassalamu alaykum Allahu akbar donc anye seli bonya don wa huwa awwal ma yusalu bihi yawm al qiyamah qiyamah jodo do ni na famina awwal ma nusalu bihi yawm al qiyamah ni minna la hara jodo de seli alayhi nalle bi ga folo nale jena to bi la jena le manye ci foyti la deble Allahu akbar ana hakili to ala ata selji ta wati ka suru don Allah ala ko te wayna hala kabiratun ala ko selga gelende na mambo ala ne sira bawma amangela ruma ti wayna hala kabiratun akagele illa ala al-khashin fa nakara la sira bawma amangela ruma aha
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم والله أنا حديثا كنا كرقة أبو حب إلي الطيب والنساء أكو فمن قال عليه سيدنا محمد وري فارتين أنا يعرف المسو وجو إلى قرة عيني في الصلاة فألا يعلم أن جلان تسجد سلكم كران ينجي أكو ما فو بلال ما عرفنا بها يا بلال أن لا تيامي سليم غير بلال بسيطة أذان كيف سلكم جدلوا بسم الله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ما من دمالا كفولوا بعرب نويا وأنهم إليه راجعون لو سينك تعلم يا بني إسرائيل أنا بني إسرائيل كونوا يا قوم مجمعين اذكروا نعمتي التي أنعمت أين عليكم على كنيما كسمو كنيما من كاوكا وأني فضلتكم على العالمين ne aw saya odun dan fe ma bele gelinka واتقوا يوما odun ne dan fe kodu ne dan fe ko tere ha muqayyadun bi zamani din واتقوا يوما ay sanan donge لا تجزي نفس عن نفس شيئا kami min ti saka nin wasafoila ولا يقبل منها شفاعة ako odun sunal don ti mine kadri ولا يؤخذ منها ma عدل boli fenti mine mo bolo kibla ولا هم ينصرون bulu tikla ka jame soro tukunde وإذ نجيناكم من آل فرعون ay ko an bani israila ka ma ina kan ne ma kusma kuma mine ne aw kisi ka ba firawna na ka mo ko toroma يسومونكم سوء wa العذاب amna la jaba jugumana يذبحون أبناءكم wala jaba jugumana ne jumene ya kana firawna ka tile wati ba kera ni dewo de wala na kera chama ya ba ba ga dum so mawto ore yusa to hona ba kuma biden chama kandige ويستحيون ale نساءكم so mawto وفي ذلكم بلاء من ربكم ala ko ne jarabi dugu bari ka benu kleire nabillahi musa banina ka benu wati de den faga kle wati den chama faga nabillahi musa ala ya bani ka ben den o wati de corona masaka faga tew ka kla ka ta Allah mo ma ka so man tin sana ku ni den chama ina ma fa ka kla ka ta Allah mo ka so الله أكبر ila ko wal khaytu alayka mahabbatan apunya kanu kere Sayyidina Musa ne alai kanu kere ga kabone alai ro masin ne side Sayyidina Musa ga ka fara ko bidigi kono ndemuru ga mu baba yo itawa وإذ فرقنا بكم البحر ala ga inga nema ko smo ga kuma mina isfaragna bikum al-bahra ninye bayin farale aw yaka baki ka sarata ani flabala وأنجيناكم ne aw kishi وأغرقنا آل فرعون kabrana naga mo ko lutu ni dila وأنتم babu تنظرون baba ga oni me kabrana naga mo ko tun ko la dila sa وإذ وعدنا موسى 40 ala ko ليلة sokaka nema ko sma wa iz aku gale ala ka nema ko sma tuni mamna wa iz wa adna Musa 40 laylatan mamna an yalla Musa ma shubinani abi shawara la wa iz wa adna Musa 30 laylatan an wa atmamna bi 10 wa tamma miqatu rabbika 40 ya sawa kurang ada di abadi kai gayana farla nyonga alai fa musai akata turisi na yokulula akata kilipina nike ale alabina taurita jinga duma anaka mo bita kitike nai taurita katabahu Allah bi yaminihi ala samaniyati alwadi الله أكبر ala yere de taurita sebena ka sebaya bole walanka walansewi tadi nabillahi Musa ma ala ka artikulu bala bina baraka na artikulu ne du koloka الله أكبر ma ngata ثم اتخذتم العجل من بعدي donc kisa doni ne bidano kisa min ka bon doni parce que ko kisa kana tasalsulan ko sabe inshallah donc ayaka responsable Ahmad Bedi kone alere min Musa mufassiru bena dongodo atara ko adi furun do labi ka sawu ge gabal ma do fatura ba mo donc anga do tamama inshallah mani na ala ya rabbi ala ka sena ni mai kasi kana am kana ni man sura ya rabbal alamin inshallah abiti wa rabbi atiya ni yorina mai ba sura kaflati ala be mele ko do blog li siga yoro la bulla men ka baraji be bay kodela adama de kan no imam bla kayne sanatu ma qaddamu abu tugala no ala ka be sababa inshallah bismillah وإذ وعدنا موسى 40 ليلة yo kisa de ni yorola fuka bani sala ka ka kisa do aduna amite me fara do ramba akisa tugu nyana la tartibo ngata wala ngata kisa ni tugu le nyana musal sala ni ma na mata damene na fuka kabla la bana ita do ti ala ka be tawo donc rana da danyo ka tartibo la abi do ko ya ta do ko ya ka do ko ya do na an kala la mo sura kana be danyo ako mo di ka pa inshallah
ثم اتخذتم العجل من بعدي أنا موسى ترى كم تاتا ويتا منه آيات تلا كتا أكون بنتلا كتا الله كما كان لنا توريتا منه كان ناي موسى ترى ماموني باتكراني ماموني ترى يعقوب مودي موني فرعون بقول جويالا ko kise ka bɔ fagali ma kana ba tigɛ n'u ye olu mɔgɔ kelen ninnu dɛ olu de tila ka bɔnɛ mɔdɛli bɛɛ lajɛlen da nabilahi musa musa ye ba tigɛ n'u ye a ko musa ko bɔn ne bɛna n teliya ka taa ala ka fɛnkɛ tawureta minɛ ka na n'a ye yanni musa ka na u ye ba tigɛ yɔrɔ min o y'a sɔrɔ samiri bɛ yen samiri ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko musa jibrila y'ale lamɔ nka kɛra kafiri ye Faraona ye Musa min lamɔ o kɛra kira ye ala ka kabako lajɛ wala baytitigiw b'a fɔ ikamtigiw isalmaru lam yukhlaqu sa'idan fil azal qad khasira wa khaba man rabbahu wallahi ka Musa alladhi rabbahu fir'auna mursalu wa Musa alladhi rabbahu jibrilu kafirun Allahu akbar ni adamaden ni ala min bɔgɔta maa kunna du bɔgɔta yɔrɔ la ka bɛ ala ka azali la den bi lamɔ nafa de kama o ye den lamɔ den kɛra maa kunnango ye den pɛrɛdila lamɔba fana jigi tigɛra adamaden ala k'an kunnaja dɔrɔn ko ne tɛ mɛlɛkɛw ye den min lamɔ o de kɛra kafiri ye mɛlɛkɛw ye Musa min lamɔ o de kɛra samiru ye Firawuna ye Musa min lamɔ o kɛra kira ye ala ka kabako ye o tuma na samiru yi Jibrila de ale lamɔ Jibrila kɛlen k'a lamɔ Jibrila ka so sennɔ buguri kun b'a bolo a b'a kɛ ka bayɛlɛma fɛnw kɛ n'a y'a a bila fɛnjalan kan o fɛn bɛ ɲɛnamaya o tuma na Musa taale Tawureta minɛ yɔrɔ la ka jama min t'a bolo Bani Israila la ka ca maa 100 ani kɔ ye Musa bɛ ka bɔ ni maa minnu ye Firawuna ka dugu la n'a bɛ taa n'u ye Palestine ka taa sigi n'u ye ba tigɛra ka ban Firawuna n'a ka mɔgɔw tora ji la u nana fɔ Samiri nana mɔgɔ ninnu u ye ba tigɛ dɔrɔn u taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka jɔ batu yen nɔ u ko Musa ma ij'al lana ilahan kama lahum aliha isi ala dɔ k'a ɲami min batu i n'a fɔ ninnu ka ala o ɲɛ b'u t'a la i bɛ ala min batu ɲɛ b'a la o de ka fisa dɛ Musa ko a ghayra Allahi abghikum rabban ne bɛ fɛn wɛrɛ ɲini min tɛ ala ye k'o d'aw ma aw k'o batu a ye Samiri sɔrɔ Samiri ko payi ni Musa tɛ yen ko ninnu bɔnɛnalamaw kan ale bɛ nin bɛɛ tugu Musa taara Tawureta minɛ yɔrɔ la yanni Musa ka na dɔrɔn a y'u ka sanu minnu fara ɲɔgɔn kan yarɔ jɔn kun don u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn don min na u ni Nabilahi Musa Firawuna kun y'u kɛ jɔn ye ka sɔrɔ jɔn tɛ Yakuba mɔden ninnu Firawuna kun y'u kɛ jɔn ye u taara u ka matigiw ka sanu singa parce que bɔli in kɛra yawmu zinati de u ka masiri don ka selidonya dɔ fɛ Firawuna halakira ka dogo don de ma wa an yuhshara an-nasu duhan mɔgɔ ka bɔ wadduha waati u ka sanu minnu kun b'o la sanu y'a fara ɲɔgɔn kan k'a yelen k'a kɛ mulu ye turaden ye lahu khuwaru misukulekan b'a bolo a ye Jibrila ka so sennɔ buguri k'a la a ko haza ilahu Musa ko Musa t'an bɛ ala min ɲini ko de ye nin ye a y'a batu daminɛ yɛrɛ kan baara gɛlɛya Musa seginna ka na sɔrɔ u bɛ batu in na dɔrɔn Musa y'a balimakɛ Haruna sama bu Musa ma nkama i ye mɔgɔ ninnu ye u bɛ batu kɛ u ma se k'u b'a la a ko yabna umma wala tasmit bi al-a'da a ko kana bɛ jugu ka yɛlɛma a ko inni khashitu an taqula farradta bayna bani Israil a ko ne se walam tarkabu qawla a ko sana ni ne goyo ninnu kɛlɛ ni mɔgɔw yɛrɛ kɛra o de la fɛnkɛ Sheikh Tahir ibn Ashur a y'a fɔ a ka makasiru kitabu kɔnɔ a ko inna kamla izan dakara ni kulu yɛrɛ kɛra a kulu ti fara ɲɔgɔn kan bilen dɛ fadala Haruna y'a ye i ka ninnu to yen u k'aw ka batuli kɛ Musa ka se ka n'u faralen sɔrɔ ɲɔgɔn kan o maslaha ka bon ka tɛmɛ n'u yɛrɛ kɛra u tɛna fara ɲɔgɔn kan bilen a b'o cogo de la وأنتم ظالمون أي كنتم ينوي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك من بلد لكم في على يا بروما لعلكم تشكرون ولا سبب سكا على بركة أيكم أتمنى ما من يتورا دين باتو أدو على كو منو يا باتو منو ما باتو كمنو يا باتو كافا كما وابي ولم لا سوري برا يلا الله أكبر وكو على ما كان تسبو كوي أنت كان مغو فقره ala dibikuru kaka dibikuru kuka otumana munu tura den batu ule murut munu ma batu ule muruta munu abatu ka dulu chala ka soro ka fa ka soro ku fa damina ma wadi wolon la sule bora kama laban yere ale be ka jere yele mina bo yoro mi dora ja sa jere na fa la mina ku lo tire
o de photo filɛ nin ye tan nɔ ala ka sɔrɔ ka yafa ma ko tubi minɛ ni sharti de kɛra o ye olu ni anw tɛ kelen ye dɛ olu n'i ye kojugu kɛ a bɛ bɔ i la de n'o t'a jurumu ti yafa ayi nabi ɲuman tɛmɛnen n'i ye kojugu kɛ a ba lajaba de bɛ bɔ i la ala ye nin wuli ka bɔ Muhamadu mandenw ka kira ye nin ɲini ala fɛ amana rasuli kɔnɔ sankolo la a ko rabbana wala tuhammil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina kana doni girin dan kunna ye doni girin min ɲɔgɔn da maa tɛmɛnenw kan n'o ye bani israɛlakaw ye n'i ye kojugu kɛ a sara de bɛ bɔ i la ɲɛ tɛ a jurumu tɛ yafa fiyewu u ye fagali min kɛ u ye batuli min kɛ u yɛrɛ fagara o tuma bato bɛ minɛ summa o de ye nin ye وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة نبي الله موسى نانا توريتا سبنندو wala segin ka itu bela jelen ba kono ko Musa ma ikana on de minere kati den kulu ko kana kata tando seben kana nai ba ala kuma ni fe ante so de on di de yere to ma ona mo ko so ko jori lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan amitadi turisi ni kulula ala fanga ala yanyana ne ta anti dai la fiyo sena Musa wasa do kabila mawadi wolumla akelengele be ma akelengele di akara ma bi wolumla kabila bakele kelengele be ma bi wolumla di ma kelengele di ma bi wolumla Musa no tara turisi na ifuluka usele ala kuma nufe ko Musa ko ala kuma na fanya me boy na ko ya ngai de ngo ne kuma ganya na bindi sita ngai ya ko de Allahu akbar بارك بالله بسم الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وكلم تمامنا كما بري بلا جلين سورة الكسايا يلو كسدكم بلا جلين سارة أنتم تنظرون أو يعني بالا المصافات لكم بما فعل السفهاء أقول بسم الله حالتي nini naluma nunu ka baara hali ka nere faga ka faruka ne bi sen ka taa mun fɔ maa minnu ma da ne yɛrɛ la u ma da ye ala la ne ka nanu do ye ya ne ka tila ka sen ka taa kulu sara dana bi kɛ ne na o bada o de fɔtɔ filɛ nin ye ala ye ɲɛnama kari nabilahi musa ma ka segin ka taa n'o ye wallahi o tuma an ka nin y'a ɲɛnamaya fɔlɔ ye an b'a hakili to ka saya ni ɲɛnamaya kɛ suratul bakara kɔnɔ hakili la 5 de kɛra suratul bakara kɔnɔ an fila fɔlɔ la nin ثم بعثناكم من بعد موتكم من بعد موتكم أو سالكم لعلكم تشكرون ولا سابسك على بركة رجل من على ينينا مايا وظللنا عليكم الغمامة كنا نفهم مسايس ساكم من بينه شنو نيا أم بفرعون بو كان ناني من كان لانغولين كا أتيني ده أمي كليت على دومودو كنا نفهم خلا كوفيني kuka finu utara kuka finu to yambo dugula kana nayi tama fini tansi bolo dugu jera kuma min ala kuma be kata katika fini pontiri i pontiri ni ibuta bulo soro yirila be fini kura soro ka du takla ka sekuru soro fini na tuguni una na fa Musa ma ko abi tugo mena sisa lebe ka antoro ne gabo dun tala an biya no anya ma ba ke meta mande an mu ga sisa ala ko sallallahu alaikum wa sallam ala ka banno ala yo ke sumayu ka وأنزلنا عليكم المن والسلوى أنا أعرف موسى كو دمينو كو دبي نسيسا أخوتي باشي على يكون نتلوما نموتي كو بافا مكو كلا كلا أني دغو دغو أودي يكون نتلوما نمو توكاي أهو ولوكو بي فولو مسيسا ودو سيتي يلا أهو على يدي دغو جرا كون نتلوما جيراني علي المن أنزلنا عليهم المن والسلوى منو أودي دي جماي mi bo sankolo la kana uta ka dinna ka cheka bo dinna ka akeki ka minen fa dinna ka kelenta kono ni tuluman jirane mi bo sankolo la kana iba jirane ka dun ki fa ka didun ala ko kana mara don mu ya mara don odo ka ko jugu be kere ala yo fiye de
una na mara sogo to le dan no dole e sogo kunu bla ko santa te to ni or la kara ko te laula bani israila lam yakniz al-lahm ibra israila ka ko te sogo ko to قولوا من طيبات ما رزقناكم أيدوا من طيبات كبفنسان مونا ما رزقناكم أن يوغر جميعنا وما ظلمونا ولكن وما ظلمونا وما أنفننا تولينا تجديد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ويردون يركون يا مرض رسول الله تمدوننا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية أتما بسرا من الساعة وبكتا أصر النبي الله موسى بكتانو بيت المقدس لا terre promise وتاسي ودو كانو فلسطين بيت المقدس وبكتا يين ويدوي تمامنا أتمنى ala ya fu ko nu eduwe uka nu bena don do ko no uka do umma digile uka klaka ya fa kuma fo uka fo au nana nu do wina ala ka na duru mu ya fa anyi ko duru mu nu ke sira la kana ala ka bela gele ya fa uka duru mu den ko kuma fo uka fo ka do duru la ba ya fo do ka nabi la musa na bal maka haruna ani ma ba ka ni kama dulu le ka na jawra ni insha Allah فكلوا منها حيث شئتم رغدا على قاعد منها كبوننا حيث شئتم تقول نو عود يا رغدا يروان ديالا وادخلوا الباب سجدا يا سوا وادخلوا الباب سجدا اكدو دو سجدا او ما جيني وقولوا هتة أكا جرمو بينكو كما فو نغفر لكم خطاياكم على قنو كرم باقو جرمو يافا وسنزيد المحسنين أتما مامن ينجو من كرا يعمل ولو جيدي وبدل الذين ظلموا قولا مغيب ما كان قال مامن يركون توني غير الذي قيل لهم كما لكما منو مفوي تاو هتة يافا هتة كلنا نعل كما يني بلا لا إله إلا الله سامبين أنو يبدو لا دومرو بتاما على فوتي دافا كيو وإنها محرمة عليهم 40 سنة سبيناني يفلد غفلدي يتيهون في الأرض يرى تغدر حكم سريرا فيها سبيناني غفلني ifleni abiko bi kare tiga ka do kare don kono de kuma sefiyo obi klenga tama obu nona obi sika tama obu nona sampinani nabillahi musa faturai nabillahi haruna faturai sayyidina musa ka kedini no yusha ibn nuni o de ka suraga gerani israelian toy palestine jamana ka abodi wori aha bismillah buldi mata suleiman wala فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء فبدل الذين فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه jamakulu tan fula de ba on fa a jamakulu bele jele na ka tabolo do siti jonka kanko do sisa nimbe ibi konyele ibi jiboro tan fula de bo am bele jele kana mi yorodo وقلنا اضرب بعصاك الحجر اصل نبي الله موسى فران دو نبي الله موسى نو فراكم يالا ala ko musa ma fi ka bereke ka farain gosi musa ka bereke ka farain gosi فجرت منه 12 عينا tatkare bundo akote kelon kele dinya sababora la 3 fa 4 fa comme 12 ma dinya tan fla bora faraina قد علم كل أناس مشربهم جماعة كل كلام بلا جلين يكمل من جودو كلوا واشربوا من رزق الله أي تمني كه أكمل مني كه كبا على كجارجة لا ولا تعصوا في الأرض مفسدين أنا شنو كده دوكلو كاو شنو كلا ويده وإذ قلتم يا موسى ما من أون أنا فسيدنا موسى إسا نصبر على طعام واحد وكم موسى ما دومو دو كورنين تلوما وجيرانين فودو أني ديجما أتني فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض أما هو من الساد دوكلو فلين كم أما هو بقول الساد فادع لنا ربك بأرا ولاني يخرج لنا مما تنبت الأرض كفين باني دوكلو بفهم من فلي أما هو بقول لا من بقلها كباكم من فهم لا وكثائها أنا أقول من فهم نافو زيرو نيكو مبرو وفومها أنا جوف من فهم من جو كفلي نافو نيو أني كنيني سانيو وعدسها أنا شو من فهم نيو شوني تغنغرو وبصلها أنا جو من فهم نيو إلا إني جوان نوي فلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لا إله إلا الله أتستبدلون الذي هو أدنى أقول إن فهم مجيني أبو دي فلي
بالذي هو خير من فين هيرمينا تقول بدي أتبارك أتسنى أبدا أقوله كون من طول ما نجراني بساعة من قريبون الديتا قدونga جيمي كناسو أبدا من قريب مسلا سنكو هيا أي تادو بقى فإن لكم ما سألتم أبي من ينبدا صري وضربت عليهم الذلة هم جيجي دارا أوكا فوكا سلا هراجو دوما وجلا كلنا بسنا كلا والمسكنة أنا ما جيجي وباءوا بغضب من الله وسيجرا ندمي كبا على يراد لما نبي يلا هل بسنا كلا وجلا كلنا والله أنا جيجي سنة بجدنا دوكلو ما وليوا ترى ini kana dukulu ada mana ko ware na wulila nyosi sorli ada mana ko ware imana nyosi da kono ba to ta to ada mana ko ware nyoda na falaka kumbo sambina wa santina ada mana siranye tumu ba to wa tumu ta to ada mana siranye bimba to wa binta to sheni bikla ka dabo nyobe kila ka wuli ande kama na gambi nyona sama bise klantela abu fori wa te fori ande kama na gambi nyobe na konata abu fori wa te fori ande kama na gambi tumu ba to wa ta to ande kama na gambi amana mo ajaran se ga dum forola abuna atigele a se ga dum abuna agosi la ti dum abuna ke muguye amugo jaran se ga dum ko wara bina tuguni ka kila kana tobi amini senene la bola ha yo atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa ananga ta ko men tulu manjura nen daga dum duwe kele ne wa kalo de ni sama de amboy ba amboy ba وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله سيغنا الفنيك وعلى يرى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أقول تقول أنكم كافرين على كآية ويقتلون النبيين بغير وبنا بنمون فرع على بكاكدي تلمو يزكريا أن يحيى يوفق abin Allah baka kai na hukuku faga da hanibi wa yakmutuna nabiyina kalma dini ba Allah la ko zalika bima asaw wa kanu ya'tadun abon yama ala ko taw kuma dan sago allazina amanu ala ko maamunu liman yara wallazina hadu ani maamunu gara yahudiya we wan nasara ani nasara was-sabiin ani tifoila o fana biyo man amana billahi wal yawmil akhir kuma ni maamin liman yara ala la ni dolla ba wa amila salihan taklaka bara ni manke فلهم أجرهم عند ربهم كسر بما يرى ولا خوف عليهم ولا تسرع ولا هم يحزنون ولا تحزن الآخرة جودو وإذا أخذنا ميثاقكم أراكم من أنا أراكم من على إله من أولو ورفعنا فوقكم الطور نبي الله موسى داني توريتا يتمنى سبنندو ولانسا وكل تيسو على كاتيسو ala isuru sinina kulu bela jide kora ay mu fuya ko jogodi uzuma atainakum bikum ay amne ni fanai aw salawa o dole yahudiya bela jide nyada family sujudu be no sujudu be tem family ga kulu la jesambe o ko samina abamuna abu qur'ano ko na samina wa asoina de kuma konyo ko o ko samina kulu jigina ko wa asoina ka jeso واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يا مني ابو كسماني كفام من باكونو لعلكم تتقون ولا صاحبك على يسرا بو يچومنا ثم توليتم من بعد ذلك من بلد جنكو فايا فودو ولولا فضل الله عليكم ورحمته انا كم سمندينا غهنا كنت لكنتم من الخاسرين والله اكم كما بونوني ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الله يا دنا فنيا كو غباتو غدونتا ya sawa asa ala juma de di bema na bi man tane no ka juma ta fa ubana ka juma ta donc ala ya muhammadu mande o kray ra ko ala ya le muhammadu de beni juma yo fa kala juma di yahudi ma fara nyon kala le sibirita ay wa chrétien ou le dimasita sayyidina muhammad am ya ta kara juma an ta kara juma ko la er kele juma kono ma siti benai ki be ala wele o er la ko ala ki jabi o te la eri asita mi miniti dam al seconda ma don amanta atita na minti kelenga doko kira ya kwa huwa yukallilu ha duka doko ya kusale وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ala ko babi batu gado ta ko bisibiri de ta ko parce ala ya sankolo ndukolo da ala yare sengana ala yare pose samedi ala ya sengana ka sengana latinya bo samedi de abu dala kanda kulu fana bi samedi de ta ko ka batu gado ni ya ala ko ay jarabe ala ko de ala sankolo ndukolo da wa ma masana ni do ako sengama de ala soro ma ala ko na sibirita barati ga sibiri do de abake batu de mo do re sorola ulu tara denga ta moni ke sibirido ya sawa ala fana yu jarabi wa yawma yusbituna ta'tihim titanuhum shur'an sibirido ala yu jarabi
iba soro bi tay de gujo bi tay jere badala bolo bi se kan do na plan ga yo muke una na bo ni ne se ni kwa o tu mana badala kata nye se ni kere kwa kana mu go ala kwa de ko mana pandoro ubi chene na mu la kata be de kono o tu ma di ma si so ma o te ka jana ala la di ma si so ma u ta che kwa do yu ala ba mi na tini dabla na mani dabla ala bina au halaki de kanu la yatanahawna an munkari ma dona nafo ka lima taizuna qauman illahu muhlikuhum kama abena mo waju ala bina mamu halaki ulu ka ambika ke ma'aziratan halakili nabina domi mamu ye mauladi ka bama halakili bi paulukna onda ode karamo ka roli na ko duge jamana kono karamo man kan kuta tugaka ni karamo da tugaka ni la jawabi na damene domi ala ba ku ka damene karamo la Allahu akbar karamo de bafo mo ka so mo kana so karamo de bafo ode muhammadu mandum saya mandum tauka tan tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar amna ya marani shara do koy kanon balika ba ko du ko ko nema ode muhammadu mandum ke khayra ummatin ukhrijat mandum manden semana muhammadu mandum ka sana bela jere ukan dine kam wajib kalaw muhammadu mandum wajib kalaw de muhammadu mandum saya mandum tauka otumana o kere tumana do yula du maso o kere tumama ala bino nyafo sisa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in otuma munun tara samedi do kata monike ala ya fi kunu qiradatan khasi'ina ayta warab lawi aw digiti le ka bo ala ka hinana udda kadi min ad-dumina yahudiyaw min nasaran nungora ako ya abna wal qirdata wal khanazir gondum ani le dem aw bo kawde ngene manaka ke go mi lewi ko ya rasulullah ya ammi do ni neta وجعلناها نكالا لما بين يديها وجعلناها نكالا أن يتنردكين لما بين يديها بكما منينا كنردكا وما خلفها من الكفر وموعظة للمتقين على يسرى بوبلا جليل صدق الله العظيم